Anderson og Heidi Ask. Joining us is start 23, Satu Likonen, start 24, Emily von Esten, and in the warm-up arena we have start 25, Dina Bak-Sigmundsen, and 26, Johanna Rimesjø. Heidi Ask, som vi ser på banen her, er efter Carsten Ask, og så har hun Lambrusco Ask som hofar. Heidi Ask og Antonie Andersen placeret som nummer 9 i den første runde her af ungdomstur i torsdags, og i går i den indledende runde, det er placeret som nummer 3.